rekli da napravimo malo recenziju GT 500 2008. godina, 500 i koliko konja? Ne znam, 1. Ha? 501 danas. 2008. godina prešao 40.000 km, odnosno 3.000 i nepunih 800 američkih milja. Možda piše u miljama. Auto ima kompresor V8. Kaže kako ide, moram da gledam. Fali mi malo vešanje ovdje petici. Ali ovo sprima kako komu daš. Pa, brate, viš ovo koje petice, ja se ne sjećam. Ali golf nikako ne ide ovaj. Ma brukaj.